Assalamu alaikum, урматтуу Салам Медиа YouTube көрөрмандары. Көпчүлүктүн суранычы менен Разаков шаарына дагы барып, ушу базарды тартып, базардын бааларын көрсөтүп бер деген болчу. Азыр мен Разаков шаарына келдим, туугандар. Кичине болсо дагы ушу базар баалары менен тааныштырам. Достор, биринчи эле ушу Разаковго келгенде парковкадан чыгып, мен ушул зданияны көрүп калдым. Ичинде сон нан бышырып атыптыр. Ошон биринчи көрсөтүп коеюн. Ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Рахмат. Наныңыздар канча сом болду, эке? 25 сом. Оптомго 22 сомдон экен, туугандар. Штучна 25 сом. Мына достор, бир нанды алып акырын көрсөтүп коеюн, Ох. Жылтырап атканын көрүп атасыздарбы, туугандар? Leylek pazarı dedi. Hazır başlayız. İçine girip akırındap. Biz menen çoğu. Tuğanlar patır 150 som dedinizde. 150 somdan kemanda çoğun patırlar görmüşsünüz. Amına nanlarca? 50 som. Ver 50 somdan. Katlamalarınız kança oldu? 60 som. Домашний. Домашний katlama 60 somdan eкен tuğanlar. Mına patır kança oldu hocam? 400 somdan eкен. Göç kança oldu sizlerde? Bizde 480. U eti. Evet. U eti 480 somdan eкен tuğanlar. Koyduqçu? Koydaki 600 lira. Koy eti 600 som bolot eкен. Mına. Свежий etler. Yaş mı? Bu kim? Katlaydı. Mına bizikken Akturpak eken ha? Layza kança oldu bu? 200 somdan ha? Akturpak. Akturpaktın gürüçü 200 som eken onlar. Mına Taşkent'in Lazer'den gürüçü kança oldu? 250 som eken bu. Mınası 200 somduk eken bu. Kişine başka sıra eken ha? Mınadan ha? Bularçı? Rost 150. Взрост 150 som. Taşkent oldu 200 som daha. Ha, bayağı eken ha? Kaysa kence gürüç? Ha, mınalar kence gürüçler eken toğanlar. Bular kança oldu? Mal 100 somdan, bular 100 somdan 100 somdan. 100 somdan eкен да, мындай айтканда? Гонсом разницасы. Аха. Жақсы. Шашлығыңыз тартып қойын. Қанша сомдан ушул шашлыктар? 60 сомдан, а? Кебаб булар, а? Мына эмечи? А карачкаңыз қанша? 140. 140 сомдан экен тоғандар. 60 сомдан ушундай узун шашлык жейсиздер экен бияка келсеңиз. Болду, рахмат. Мына картошка сабиздин бааларын билели тоғандар. Канча болду бул сабизиңиз? Сабиз 30 сом. 30 сом килограмм. Бул 35 сомдон. Картошка 35, 25. Картошкалар 35 сомдон, булар кичинерактар 25тен экен мына тоғандар. Пияз канча болду сиздерде? Пияз 60 сом килограммна. Килограммы канча болду же? 250. Мына тоғандар жида бар экен 250 сом килограммага. Майыздарчы? 300 сом, бул 250 сом. Жаңак канча болду же? 250. Жаңактар 250 сомдон экен тоғандар. Сон. Мына кандекпи? Badamlar. İyi, örüktör bular. Müsencan örüktör. Müsencan. En жақшыларından 350 сом. Sort uylar mı oğlu? Arkanın örüktörü. Мындай жөнөкөй жайдары өрүп тоғандар 550 сом экен. Баткендик, а? Batkendin örügü. Баткен 550 сом dedi. 450. Туандар. Нохот, а? Нохот dedi. 150 сом экен. Килограмм 150 сом. Мыначы? Маш. Пул канча болду? 100 сомдон экен. Мына лоя, а? Канча? 150 somdan. Килограмм 150 сом экен. Мына. Сүзмө 100 сом экен биякта килограммы. Мына карынмай, а? Жөнөкөй эле. Бул канча? Килограммга 1000 сом. Эмес да бар экен. Булчу? 500 сом килограмм экен.
Толто екен, а, бұл? Толто 500 сом килограмм. Болды. 1 кило қанша болады? Арқандай 480-ге чейін бар да. Сіз қаншадан сатасыз 1 килограмм? 480 дедім. 480? Клубника 480 сом болды өткен тондар килограмм. Сіздікече же мына огурцылар қанша болды? Бадыраң. Бадыраң 120 екен бұяқта. Помидор че? Помидор 250. Банан килограмм мен же штук па? Қанша килограмм? 450. Тондар килограмм банан 200. Килограммы 250 сом екен банан. Ушу турушу 400, а? Килограммыға. Мына турушу 150 сом болады екен клубниканың. Купынайдың. Мына мандариндер че? Мандарин 280. Бұл же капусталар? Капустаның килограммы 70 сомнан екен. Мынанда капуста че және капуста? 60 сомнан екен. Редиска че? Редискалар 35 сомнан екен килограммыға. Жүзімдер 150 сомнан болды екен мына. Қаяқтығы болады? 150. Мына чеме че? Груша 300 екен. Мына өрік шығып тұра? Что же, в этом году? 400 сом. Или это прошлогодний? В этом году. Қаяқтан келген? Өзбекстаннан келді тондарына 400 сомнан келді. Шунша келдік, бешіктерді тартып қойын дедім. Мына оң жақтағысы 1,5 мың екен. Мынауыз 2,5 мың. Соғырақ екен. Мына жерде 3,5 мың сомлық бар екен. Бұл емін красочный радуга деп жаса боялып тұрына. Мынау қолыңызмен көрсеттіңіз? Қанша сомнан болды бұл? 50 сомнан. Bir tüy 50 сом. Көчеттер екен оны. Көчеттер 50 сомнан bir tüy. Бұл болгарский, капуста. Капустан көчет екен. Бұл қанша? Бұл да 50 сом. Бар да 50 сомнан, а? Дағы қайсы көчеттеріңіз бар? Помидор. Помидордың көчеті. Бақалай кәр. Да, рассады. Бұл не дедіңіз? Баклажан. Баклажан, а? Райхан. 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 Тоғандар барды көчеттер 50 сомнан екен. Мына укроп емелеріңіз чөптер че? Üçü 50 som bular. Manda 3 buçoğu, 3 buçok 50 сом екен. Бардығы, ә? Редиска 50 сом оға. Болды, рахмат. Достар, бүгін суббота болып қалып, Разақовта өзі четверг күндері базар екен. Шоға жақшы көп нәрсе шықпаптыр. Біздің каналға лайк басып, қатталып, комментарий жазып кетіңіздер. Разақовтықтар барбы дегенде барбы істер. Саламатта тұрыңыздар.